اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. سورة الحج آية تمو أرقب أنت كمبر كم قرينا ندم أدلك ما يغير ألم ترى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يؤمن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لكني الغمساني هجريا ودينا رو كمو نغتي أرو تنغتي أرو نغتو سنقا سنقو تهنا هو مسيدة بيغا سغن نغو تفسير بيغا نانا سودن كان قنني هو التي غنا كما نكبه يغرا سنقا سنقوي سهني وأمورنا مغانات ما ينودا نسندون قلاش ينودا سنقا سكدي إلمنا كأوندو الله كني أرنو كونجي دو أداري نبتير نوندودا سنقا سندي yere odo kubenu gara dabari yere hobenu ga manke terendia ga no hobenu khallenga watte ga no hobenu khallenga arna teranon cire sagandi kati giriranga arna watun don chahandi kubenu di ga danya yero kallenya ga kenya arna yambo di maga arni junu bunu nyamba hobenu ga dangari terin kandano ado kubenu ga hadarni arna timmay nyango dangani na fa men kino na Allah kan nen kino adina sondon kala shin kino yadi a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard ila akhir al-aya yukhbiru ta'ala annahu al-mustahiq li ibadati wahdahu la sharika lahu ko aya nudi Allah wa kibarni kamane de kallamun te gani tike Allah rubbate nan kawa kapalle mantiya fa innahu yasjudu li ajamatihi kullu shay tawan wa karaha o ho wasujudni Allah tunka kundo Allah daronta kunda on wasujudni imme yonkillu mun tanyane nan sujudi on wasujudni isujudni nanti sabodiya وسجود كل شيء بما يقتص به وهو دم بالسجود والسجود نسجود مغو بيغا خيرغرتا كم الله يمغتي أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ جلاله عن اليمين والسماء سجدا لله وهم داخلون
Allah ta ayata nadi atanke mangariwa Allah gada tage honu ku benu taga israhuma illan ku pene nan daga tay adon noge iga sujudne Allah da ilogonto ke aya de Allah ti alam tara anna Allah yashiru lahum man fis samawati wa man fil ard atanke mangariwa ho ga kam pato nyeri di ho ga munyam pato nyeri di aswa sujudne Allah da أي من الملائكة في أقطار السماوات والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير فوفو غني تغوني ملك يانو يوسجدني الله دا هم لينتو يوسجدني الله دا جنة هذا مرمي دابنو كامبينتو كيسوا سجدني الله دا وإن من شيء إلا يسبح بحمده الله تهوهن تنو aganta suwa sumuna layin kunni ninke Allah ciga kenya ni iraga talam tara anna la yasiru lahu man fis samawati man fil ard anke mangariba ho ga kam pato nyiri da suwa sujuna Allah da ho ga munyam pato nyiri da suwa sujuna Allah da wasamus yenga sujuna Allah da wal qamaru qasuma sujuna Allah da wan nujum sanu sujuna Allah da والجبال إدو مسجدين الله دا والسجر إدو مسجدين الله دا والدواب أرو التابنو وكثير من الناس أرو هذا مرنغبه وس هذا مرنغبه يمؤمنون وسجدين الله دا وكثير حقا للعذاب هذا مرنغبه قوانو ينغان ختان بيغا من ينغجبي كون كما ومن يوهن الله فما له من مكرم الله كنا سيربي لغو دارون تكيتكنا إن الله يفعل ما يشاء كيف يقرأ الله قانونا كنيا تبارك الله قرأ كيف يقرأ لينيا الله رانا كنيا هذا لقد يختصم في ربهم والذين كفروا قتلت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هاجان قسمان اقتسموا في ربهم gajalemu hillani ken kui iga gaja ikama Allah subhanahu iga gaja kina cikana tongundi ku gajalemu hilli asbabu nuzulu honuti hamu jadi kapalle mum pilli ado utubata di kapalle mum pilli iga bugu badri kota hamu jado soro hilli be ga bugu silaminun karanga mu'minun karanga utubata qado soro hilbe ga bu kahirun karanga tiku qasmani na dokunya kuwa gajannan nan titongun nan sabati ya kalleni tonwa kahirun qawatin kunya kalleni tonwa honu ta ali ibn abi talib tike aya yanqi ka gibarandi ke holan tu sini kurungun kamma yo madiga man kota iga jalle monda idiga kitin kutono Allah ya man kota dike aya yang pakenya tubarendi badri kota aliyu aro hamujata aro ubeidata au abu ubeida kuga bugu na barajunya badri kota wobe gagati utubata adi kapalle mu ugabugu bonuti aya kena do koyi bunka sirite ayi ibonuti kahirun do mu'minun kahirnu ngaka jannai kahira kam mai kuma tili tonguni yama mu'minu ngaka janna mu'mina kamma nanti mu'mina ko kiyani tongunga bunjeriri da kiya subandi bunka sir tangana ke tawsir gawtu hamu jadi kapalle mollo an gonde mu'minun no gondi oto bata di kapalle mollo kahirun no gondi bunjeriri da kiya subandi wa hajani qasmani kuli gajalle mu billahi mu'minun grupu aro kahirun grupu اقتسموا في ربهم إكجا إكما الله ببارنه مؤمنون نتي كنيا غلني تمو كاهرون نتي كنيا غلني تمو فالذين كفروا الله تسرو بينوغا كافرا جمكوه ليو قتات لهم الشياب الله نجهنم ديمبندرو كنيا كتونو ناركم قننا كده كوي تمو تكاهرون يا مغا يوم القيامه كو تكاهرون غروبون جهنم ديمبندرو كي الله نكنيا روني قننا يصب من فوق رؤوسهم الحميم جهنم دروكني إقننا كنا كمني هاتين توبي
iwasa gane in kollo jahannaba jintayen ka wakin ka jukku in kollon kama yusharu bihi ma fi butunihim wal julud jintayen ana jugi in kollan kama jintayen kerono hatendi amma gadagaro in gondi kebe gi no gondi jintayen kene no godo honun jugaja ana subbi na sukutu wal julud jintayen ni hateke sellan qasu qaja ana subbi ولهم مقامع من حديد أو مغن غندم مغن غما كون قاني دا جهنم نغني وقت سو يغناتي وبكا جهنم نغني مغن غما نانا ملكان كما جهنم خبارين ملكان ما بينو مغا مغن غما نانا كون كما يجي كتاتيا جهنم نغني awako ko kafirno Allah re yanga kata mani me akoy kama jahannaba yimbeni jahannaba droke ngi kannenga jahannaba yimbin droke kenya ni i kannenga bane in kollon kama jahannaba in jintayenga jukki in kollon kama jiya kera rono hateni nallu no gondi ni nugo honun to bajanna subbi ani haten subbi ewa meron gonda men nyana meron gumanu nyana jahannaba malikanun kama igi kattatiyaga كلما أرادوا أن يخرجوا منها وقت السوء نارا مورتي وبكى جهنم نغندقا من قمي إذا قمي كبري جهنم إذا دقوي كبري إذا طورا كبري إذا نارا مورتي وبكى إمبندي ويدو فيها ملكا لساقن لكتا إمبن نغونا وجوغو أجاب لحريقي iwatini dangani jahannaba imben biye nyanga kata kada temulenki mujahido te atiranta bakka koy ati jahannaba imbin kuma kiyani wutu maganya ko awi bugandini malikanu na sage megen gumanu nyana ni sampa ni rondi jahannaba no gondi intaka bugumu ko kita inna allaha yuhibbu alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min أكواب من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. لما أخبر تعالى عن حال أهل النار يا جند الله من أحوالهم برمبه الله غرو خباري بكا إمبدون كونو لهلا نارنو كيسي إلى هلاكي أرو يغلا جابا بيري يغا ينغان خطا بيري يغا جهنم إمبين بيري قرمو بينو جيا برمبه الله غرا كيون كودانغاني وما أدى لهم من شياب من النار أرو الله غرا جهنم نيرامو بينو ورا إكاني ذكرها لأهل الجنة الله ري أرجنة دونكونو الله ورنكم خبارهم قودا أرنوك هو أرجنة دونكونو إن الله يدخل الذين آمنوا الله وسروا لندن كبينو قال لمن كاغو يقصقوا الله حقيقة وعملوا صالحات غير كل شيء قبل وتي كل شيء سرتنو هليانا قول ننقلاشي الله دا أنجمو فارنشنا صلى الله عليه وسلم كيا تغني تقول لشري سروبينو سندومون نغندي سبو الله لي منغان كاغون بومبونغو كتومي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولقدر خيره وشره ننتغني الله أدو الله كتابو أدو الله ملكيو أدو الله هارون أدو كوتا لغاري أدو الراكوتو أهو بري أدو شري ni managan ka gumbombo muntu mi sondo mun chako ke haqiqa ira golli siren ka golle be ga qarashi Allah ra jemu faren tunnanga kurono minna jannati tajri min tahtiha al-anhar Allah wa ko kamanu londinar janna ar janna ke be sankan tonunda ay tunda kompongure lambon naga to ga wuru ni ngure dolol lambe khachil lambe jil lambe yage lambe
kullam bonna gati wawrunu i tundi sankanco numure yuhallauna fiha min ashawira min jahabi waluluwa awa arjanna dun konu iwi yambana ti kitrango don ay kangen kitrango don ado luluin kitrango don ini yambana ti kunya na kunyari kituma wa libasuhum fiha harir awa irondira mun harjanna ngonde harire nyan ibaira mu beronde na janna harire nyan farinti sallallahu alaihi wasallam tablughul hiliyatu min almu'min haysh yablughul uduwa ati mu'mini yomal kaman kota an ngari janna nyambange ngakinye anga ni dunada anga ni salliji mutu salliji ngani kinye annu qoso an kitukuri yomal kaman kota igar janna kitrangodo berona nga an jambange ngakinye kenkai mana an kitin kannencu kange lului odogulle ko kitrangore nan kitin kanne beswa salliji ngani kinye no qosui an kitundi yambange ngakinya kai وهدوا إلى طيب من القول كوكاند كاتا ديغانشيرن كانا لا إله إلا الله كلمة التوحيد دونادي إكاند كاتا ديغانشيرن كيا كوننغا ناوتو نانغولي تكينغا ني توحيد وهدوا إلى صراط الحميد ikande kata kamanen killen kai kamane tebe tigantengani dunadi ikande kati tauhidinga la ilaha illallah konne na bollenya ikande kata killenga killebe trumontega donc fare sallallahu alaihi wasallam ari hadis santenati la talbasul harira fi dunya fa innahu man labisahu fi dunya lam yalbasu fil akhirah fare kama harire nyiramel londi tunodi de hadis benda harire londi tuna la gara anta rondini qala abdullah ibn jubair man lam yalbasu li harira fil akhirati lam yadkhulu al janna abdullah ibn jubair qati ati sere suka gama harire londi la gara anta ronari janna atwani allah tu qur'ana di wal libasuhum fiha harir ati arjanna dun kon nyirame arjanna no gondi harire nyen donc keda koy hariri nyirami be tuinte ngani fare ngara haram ken tuinte di sasa hariru benu ga dunadi iwatini hariru shanahi iji nun yana kenda barne ko hariri nyiramu mahrami de fare ngara harire be harami min duratil qans kudo ibono iwatini duratil qans ke harire bakka kenya fare nda ke harire haram ati islami na magarondi duna angana rondi duna islami nyuguma yomal kaman ko tanta rondinari janna basgari janna dunko ira min harire ni kem pandalla to wahudu ila tabi min al qawli ka qawli ta'ala wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar yikande katta digancirenga bunka sirta mananga ko walla ga aya tanadi malikanu ngaroni kamata janna rakanchuwa salamu alaykum bima sabartum watni kishenga aka magara sabare benya dunadi faniyama uqbadar aka kala gare asro aro Allah taaya tanadi la yasma'una fiha laqwan wala ta'zima illa qila salama salama arjanna dunko min tabbataran digame sumu ko arjanna no aganta kishen digame iga salamu wadamme kama salaman salama فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام طيبا وكان كتا دينغرا بي إيغا ديغانشير مكونونغان ويلقون فيها تحية وسلاما إيغا كوني دينغا لكتا مي دونكو أدو كيشي هدوا إلى طيب من القول هونو دا توسير أرجانا نغو هو هونتا مكينو ديغانشير نغاي هونو دا توسير غا لا إله إلا الله ونرى التوسير كلمة التوحيد ما نغضو إلى طيب من القول أي القرآن ونرى القرآن وقيل لا إله إلا الله ونرى لا إله إلا الله وقيل الأذكار المشروعة
onuti jikirnu benu sariya ngarinya sariya nga inkoni wa hudu ila taybi min al-hawla wa kasu الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله وانا كرني كاهر كما كاهر بينو غسرون چاغاندني بكالا كيلنا مغرو الله كيلني aro kahir nuku benu gara farendu shebanu chagandi kude biya sine tintak min alikabai allati innal ladina kafaru allati shuru benu ga kafirahu wa yasudduna an sabilillah ado iga soron chagandi baka allah killenga cherebe ndati warono allah killendi nan chagandi baka allah killenga quran nam magaradi wal masjidil haram ado kubenu gara soron chagandi baka allah misiri ko mantenga kenga ni hode be yasine farendo mu'minun ngati wada ganari sheybanu ti wada limuranga makka alikaba kahirun bisalan alladhi jalinahu linnasi sawali akifu fihi wal badi alikaba kebe nke allah rabbe sunyiron dari nda su be so abano di alikaba sorobe no taguntenga makka o aro sorobe no gal nukuta na igarni makka suambana alikaba ni be so kallai kube no taguntenga no aro kube no garini o nke allah radi kaba nya besu kahone besu ambana o man yuridi fihi bil hadi bi julumi serebe ganara muru tanganyengene na allah kutaynya alikaba tito nyamundei nuje ko humina ajabi alimi nke allah wante mundini la jaba kebe amma mantega كريسو غرار مورو تانغا بنو دين الكابا قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء هنا جائدة تنبت بنا الدهني تني باو من فلني باو كبه غني كي جائدة جنا وقال لك تنبت بالدهني أي تنبت الدهنا أواتم بنتني ومن يريد في بلهاد بجلم نجيقهم من عذاب أليم mana ho garara muru tangan yengene nan to nyamuni nan bono ni alikaban na Allah kuta inshallah tan mu yanga kata kebe ama mantengari yanga kata kebe agan torono agan debuno هذا فيه التقريء والتوبيخ لمن أبد خير الله وأشرك به من القريش كي آية نبيغون دي لولا قطون دي آية مكة قريشي كان كوكوبينو غرا هلاندين كوالا إن مشركا هون لباري ويجب وانا لإبراهيم مكان البيت التي فارندا بيرم كو وقتين كو بيرم بينكي الله غرا الكابة دينغرا كي بانغان دي إبراهيم ada nyama inontu nke Allah ra non ko ya na non bangandara nan tanin ke Allah kan tagano Allah tushriki bi shay'a ka ke taganden no gondin da Ibrahim nyamara maga hillandi suka hinke Allah amma ga ho ka hinke Allah fil bu'ata allati ushishat min awwal yawm ala tawhidillah wa ibadatihi wahdahu la sharika lahu kida koyi gelli alkaba gatta gere kota ga shi pasimanga ta gunu kota be ashi pasimanda le sirin ta go tawhidin akam alkaba tagetti tawhidin ne gelli alle sirin da shi pasimanga ta gunu ataguti tawhidin ne Allah bane mbatino o humma ka hu Allah fa zakara ta'ala annahu bawa ibrahim makan albayt Allah rabbanga ndura ire tara kake kira kake nuku ida bangani Ibrahim da kanga tagane nuku be ay arsadahu ilayhi wa salamahu lahu wa ajina lahu fi binaihi
Allah rabbanga nya Ibrahim ran na dungai nyara nan dunga dan na alikaba tagiran ko ita na alikaba tagano wotenya sabuda sorobe gara dalilenya makana ay arsadahu ilayhi wa salamahu wa jina lahu fi binahi wastadalla bihi kashirun mimman qala inna Ibrahim alayhi salam huwa awwal man bana al-bayt al-atiqa sirgabira dalilenya tikiyai ti Ibrahim holo ayanda likaba taga taw holo anda likaba taga ti pasga likaba nu kuntu inte mai Allah ti kira non banganda da ana likaba taga tikida koi Ibrahim holo anda alikaba taga hadisi sabata kama Abu Jari hadisi go sabata kama nanti misiri hanabe kenga tage unyan kama Abu Jari ce qultu ya Rasulullah ayu masjid wudiya awwalu hakika ta Allah farinda kam mishiru holon da bar munyan kam qala al masjid al haram farinti mishiru horoman te qultu summa ayyu atiti kengana girino ba qala baitul maqdis farinti baitul maqdis qultu kam bainahuma Abu Jari tika ta Allah farinda mani menina ga qala rabahuna sanata farinti تتنغتشي كنيني دومينغا أرو آية يقول التي إن أول بيت وجه للناس للذي ببكة مباركة التي كهنا هنا بقدباري حدا مري مندا منين كما باتين قنمغا مشيدا هما تكني كابيغا الكابا كابي أغم مكة ببكة كابيغا مكة واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنت هير بيتيا للتائبين والآكفين وركع السجود آية تنادى التي تيكر إبراهيم نيامري أرو إسماعيل إنيك الله كاكي سنوندي توافن دانوندا أرو اتكافكمو أرو كرمورغانو أرو سجدانو ما نكدا كوي جلي الكابا غتاكي كوتا بي أسيفا سمان تاكي نشاكو كوتا Allah ratanga na buhi la kapengali kaba tage tauhidi nyakama aro Allah banem batine ho maga kahu Allah alikaba tage kyakam donc hilla kapanu ngani hilla kafiru mushrika go benyana no ida nyati meja hila une delle nti maga imawu tuno Ibrahim adina Allah Ibrahim nyamara na alikaba taga amma ho kahu Allah batien no وتاهر بيتي للتائبين التي إبراهيم دا إنكا كسنوندي توافندانوندا والقائمين أركب نوبا سكينا نشلي والركاء السجود أركب نوبا يقرون لغا نيغا سجودني الكابا سنوندي دا الكابا سنون بكا مني أواهينو مني ميو نا سنوني بكا هلا كابتنا شرك نا الكابا سنوني بكا بديانا alikaban chano baka allan kutawunga alikaban chano baka osobindo tahir baita wa kisutu aw alikaba sinuntenga baka kiswa asinuntenga baka hilakape asinuntenga baka bidiya asinuntenga baka allan kutawunga asinuntenga baka sobenga allaro nyamaruna alikaba sinuni baka kiswa shirikun aro bidiya aro maashi aro najasat alikaban chino baka kwa wajin fi nas bil hajj birem balla gara Ibrahim nyamari alikaban taga sifa seman nan jabo tauhidin kama Allah banin batinu ho ma hakka ho Allah wajin fi nas bil hajj allati Ibrahim da soron tu indanna soron kiri katta hiju mai alikaba gare ibli hiji ya to kai rijal an na soron kiri katta hiju ma tayli hiju alikaba iwarli katta nga honu waterene nalli honu waterene nalli hijran wala kulli damir honu ga waterenerni nyogomonya kama nyogomo kube tereni gille materni gille ngari moromoro ni khumani ni kahuma me anani ga dulle khuma he terenden dilo ga terndi gille be nyana
matterni gille gari moro ni kahuma me damir ni kenya yatina min kulli fajji amiri soronga rinangani nalli hiji soronga gille nalli hiji nangirido nukulate jwa iwa gilliro tette so wallatu alikabai na alikaba gare nalli hiji angana soron krikata hiji wonu warini tanga wonu warini situ honun kamma wonu warini nangiri jingira nu imme jingira bella tenga ni ro alikaba gallatu guru igarina alikaba gare nalli hiji no يسألوا ما يعلم ويأكل اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بقية الأنعام فكلوا مما وأطعموا السائل الفقير ليشهدوا منافع لهم كيسابو دايغناري alikaba gare nalli hiji na hagabe kebe gida likaba ina shedi kenan dinwan naha aro dinan naha manafi ad-dunya wal akhirati amma manafi al-akhirati fardiwanullahi ta'ala wa amma manafi ad-dunya ma yushibuna min manafi al-buduni wa jabai dunan na wallahi haran na hanni kan shirebe daga hijira nganga shedi nai Allah dumai an ga labbati kuberu nyana non Allah dumai tebe kita kiyani kenni dinan ha dunan na hanni kan aga nyugo mo benu kurusino aga jago benu kurusino aga kurusino honu benu kurusino aro aga do jagundu benu ga daga nan ngani kenni aga dunan ha de shahadu manafi'a lahu ye sabura ina shedin na hay munna hakibe gida alikaba wayaji kurushimallahi fi ayami malumat ina Allah togon ka ko kiudi kiuku benu tuinto gani alama rajahum min bahimatil an'am Allah gari warjaga da banu ku benu alani ni nyogome na sugo jage itinu ko da an'am ko da banu benu ga igi kurushini alikaba no haramu ngano ina Allah togon ki anu onu kalleni hadiya onu kalleni lahiya fakulu minha watimul ba'isal faqira Allah ta ga na ku dabanu homu mun ga na ku kari aga da kurushi ho kalleni hadiya ho kalleni ewa lahiya nga qara igi bakidi aga na ewa al ba'isal faqira misgine qoto nga kebe dawe nga kebe aga ni gandi lahiya ku chu kenya ni farenga ti sallallahu alaihi wasallam ما الأمل في أيام أفضل منها في هذه قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا الرجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء في أيام معلومات ونت أيام معلومات نكنا أيام التشريف ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رجعهم من بهيمة الأنعام وان ابن عباس رضي الله عنهما الايام المعلومات ايام العشر ابن عباس ati ايام معلومات ati banake tamuhana banan tamuhana ti ايام معلومات ni kenya hari farin fadisen sabati bak abdullah ibn abbas maga ati farinti kiu suntano kiu benu gollu ngallinga golli sire ngallinga allara kun kiu no gondi nan koto banake tammo hanan kiuma sebanu talla faranga hari jihadu alla kille aje hari jihadu alla kille illa rajulun yaqrudun yuqatir bi nafsi wa malihi falam yarja bi shay farinti maganta sirebe aganyira jihadu ma abuguti na burenga adi yonkindi na buren kini jihaduma adi daga jihaduma ado ko masali ay mettono ana buren tono baren tike kamam baraje alu serebe nda golli sirenya bana ket kien tammu hanondi kum baraju lawa daga na timewra wanjiro na nyikenga he golli sire sunta bakka wa hajil asr mustamillu ala yawmi arafata alladhi sabata fi sahih muslim kubito tammi be gani ke tammu hano ke be gani ke arafa ko tan yenu on banan tammu hanan kiu arafa bi inu on
abi qatada ta hadisa lida Allah farintin sallallahu alaihi wasallam iti arafa kota sirebe gana sumu abarajin na kambo farinta ahata shibu ala Allah an yukaffira bi sanatal madiyatan wal atiyata farintin ajiki Allah maga sirebe gana arafa kota sumu shine be ga danganga aro shine be ga na junubu musawa kunyan kanada wa yastamillu ala yawmin nahari alladhi huwa yawmul hajjul akbar bana ke tamkiye tamuhanu ki tamuhanu ko ake ke tamuhanu ko yawman nahari qawi lahiya nun kurshi kota hadiya nun gure kota agana ku ki bana ke ku tamuhanu nyadi akenya togono ci hajjul akbar ci hiju qore hadith liken annahu afdalu ayami inda Allah hadith santul linanti yawmun nahari ke kiundi kiyebe gallin Allah dan nan koto kiyebe sirenga ni Allah maga nan koto dina kiyunchwa borandi kota kya banan tamundum o bili jumula fa haja li asru kusu angana kusu ko mamme tini kya da banan tamuhana ari qila innahu afdalu ayyami sana ari hadithu yodi nan tibana ke tamuhanum bi hayke kundu tiduna kiu ko sinen kiuntu tayam paso sinen kiuntuwa shine kiusuga shinen kiundi bana ke tamuhanan kiunyam paso sinen kiuntuwa ko mi hadisi ngarari mugobe me shawr sila bun taymiya araka humandenya hadisi linnanti banan tamuhanu ayam pasuduna kiuncho ma min ayami al amalu salihu ahabbu ila Allah wa afdalu min hadhihi al ayyam farinti kiusun tanu kiu benu gollum gallinga Allah da kuin nan koto banan tamuhana ite hari jihadu masirebe gana daga jihadu ngandan na guren dan yonkin daga anken to kono na guren to kono ken kaman koni baraje aro banan tamuhanun baraje la wada to be tempalle ko honta sai yen asisante donc ya sabu daga tibanan tamuhanan kiu ayam pasuduna kiunchwa ne sunka aga tamul lagare awuru ayam pasun duna urunchwa lailatul qadr shawr sirabun temedi kawma me kam parce que hadith li aya li lailatul qadr khairu min ahli al-qistar allati lailatul qadr urunam pum ujina qaso tan cigero ko sineme lailatul qadr uro ke banen pasaso wala kenya sabura shawr sirabun temedi ati ogana daga dok kiunga banan kiunyam pasu duna kiunchwa ka onda daga do urunga lailatul qadr ka sababunda sun qason tamul lagare umurun kenyam pasu yawa duna urunchu kai ikapame kundwa kiundi banan tamu hanan kiunyam pasu duna kiunchwa me urun kadi donc sun kason tamu lagare aw urunyam pasu duna urunchu parce que lailatul qadr ka wakundi ikapame kundwa ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم كم فالهيجانو mege benu do ngarnyamu benu bugudwa mananga nyigara namu yemutu mego benu garanga anyin tenga gabo anchiga nyunga gilo anna bugunnamu yendi ini sege nyunkutu ini intun kasu wenu intunci imme nyinte be ganyiga gabo ina si wena kasu mege be ganyiya ina yankina megu ina kembu bidwa ini megu bugudwa wali yufu nujurahum ini tego honun timandi serebe ganyida alikaba anga teguti ke benkenda daga alikaba nake batenya ngana daga alikaba nakenya ini tego honun katimandi wali yatawafu bil baitil atiq ina alikaba ka kakebe Allah gara kannen poro bakatun kanyugunga ina ken alikaba ga ina ga tawaf baitil atiq Allah ra kannen poro nambu tun kanyugun yawa changenga tun kanyugun ganta sangana tai don hono ti baitul atiq kene kiyai na kannen poro bakatun kanyugun bonon dindenga iganta sangana tai Allah ne kaba poro bakatin fihi mustadallu liman jahaba ila annahu yajibu tawafu min wara'i al-hijr donc hono da dalila mutukiyai dingira kebe gatini hijri ismaila antan non tuke ida sagunonga
bo iti fonna tawafu nya kempalle parce que a ken kontena li kabari ken dingira ne be gano kontena li kabari fonna tawafu nya halle a kontene ali kabar no gonye wali yatawafu bil bayt al atiq aw hobe gani tawafu khay a gare gare tali kaba bane duwanu ti ganati sereda bace dabari dunadi bace be seregan ta kamanna me dabari angahe cikin bacin ta kita hoho da tawafu gare serebe ganati nan tinke wabbace nyana bace kin yangi wakati nin to bace kin nyangen no gonde mbani aga bace kenyana sere suganta dunadi aga kappinga bace kede ti serebe ganati go tike bace ndambe anna mani dabari inte gunna bace dabari bace be nin to bace kin no gonde sere ganta name dabari dunadi ito be ngatte go tike bace ndambe anda ganali kaba haramun tun kanyugo ina besu sigindi tawafunga ambanena alikaba yori donc kembirenga anda batenya batebe anga kamana dabari sere sunta duna do gobe ga kamana batebe be dabari parce que tawafun kare gare alikaba bane anta daga na dingira su anna tawafu tan Allah fata tawafun kare gare alikaba bane anta daga na shirina dingira su kare gare na tawafu na yoriti batena kaba gai baten tawafun kare gare ta ya wo kenya sabura shere su dunadi agara kompe go dabari aga tawafu ube agara kaburi ya dabari aga tawafu ube ite ya gani iga tawafu ube mishidi ya gimaga iga tawafu ikamanuna hinu hillana yalli gana dingiran tawafu titage hoyi go batenye na tawafu kenya puru tawafu keni tintonde Allah tage hoyi goyi shirikul akbar mukhrajun min al-millah kenni hilla kapem ko horinya gi kamanum bugani ni dinan ni ko misale di serebe gana daga kaburi go tawafu kaburi go na soro go maka igana daga ziyara ina kaburu ke tawafu no igana kaburu ke tawafu na kaburu ke yori puru batiye kaburu gume keda illa kapenya nike bugu dinan di pew me igana daga kaburu ke tawafu ma kaburu ke tawafu puru na kaburu gume ke bature ikunda kaburu ke tawafu ke kaburu gume Allah wolinya ni Allah sire ni an gana atawafu Allah da na kaburu ke tawafu Allah da na nyabbate Allah da an ga barajen kita keni bidiyan nyai haramu nyane akamanda kabairan jurugo dabari na mabu islamu mun igana tawafu nyabbate Allah da kaburu gume ke kaburu da atawafu me inga neni da tawafu furna Allah batutai Allah ko mushirenga ne ida bidiya dabari da haramu dabari me mabu islamu mun me bidiya haram barajin ti magarina junubu nyakita me igana kaburu ke tawafu furu tawafu ke na nyabbate kaburu gume ke ada ibugu dina shirkul akbar mughraj min al-billah donc tawafun kare gare ta alikaba bane alikaba ga yantar daga nan dunan munyan kamar dingira su ona tawafu an gana tawafu an hinu hillina ga imman ni mushrikinga illa kapanai illa kapin po hore kebe ga mugani ni dinandi walla anda bidiya dabar anda haramu dabar ذلك أي هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفائلها من الثواب الجزيل التي ذلك كهيد كا الله غرا نيامرinde benya Allah غرا نيامرinde benya agaro nyaamarti Allah mbatu benui ado agaro nyaamari ti hiju kebbati dingirano kubenu nyangenga وما لفائلها من ثواب الجزيل ado Allah غرا kebe ko nandi serebe gana kubatu dabar hiju kebbati dingirano angade nya tugare be ganda baraje be ganda Allah gari kono da ngani
awa Allah tikki hayde Allah haygara kube nuko ko na kubatu be nuko kundu serebe gana kunya fa man yu'ajjimu hurumatallah serebe gana Allah huruma hono ko angani daro ay o man yastanib ma'ashihi wa maharimihi wa yakunu irtikabuhu ajima fi nafsihi serebe gani du tanga Allah hurumanta hinuma Allah gara kube nu haram wa man yu'ajjim hurumatillah Allah gara kube nu haram angana kundaro idaro ndenni mani angana andu kishi Allah ko tayma andandu kishi harami hinu nyangenga ammi dabari I dabari e Allah ko tay garo harami hinu ko dabari on khoro anyun kinde anda tokono amminya fa huwa khairul lahu inda rabbi kenya nanda ngani khaire ngan an kama Allah no ko ngade Allah horomanta hinu ko gara kubeni haram angana kundaro andi tokono amminya an kanu inyangenga andi tokono kenya nanda khaire ngade an kama Allah no ko de falahu ala dhalika khayrun kathir wa sawabu jajil angana kenya khairi gabe wanda kendi tugadi gabe wanda kendi fakama ala fil ta'ati sawabun kathir wa ajrun jajil kajalika la tarkil muharramat wa ijtinabil mahdurat awako hada maremme angana Allah batunya na Allah batu Allah garanya mar tibatu gandi tabari anga barajen kita mugobe anga tubarin kita kendi mugobe awa angana Allah haramin tahinun katono anna barajen kita anga tubare goren kita anga barajen kita ballagati zalika ki hayde wa man yu'ajjimu hurumatillah serebe gana Allah huruma harami hinundaro agara kubeno harami andan du koro sandi tokono wa huwa khairul law kenya nanda khaire ngan an kama Allah no ko ngade anga tubaren kita anga baraje kita wa huwa khairul law inda rabbi kenya ni khaire ngan andan kama Allah no ko angana Allah batu ayani khaire ngan andan kama Allah no angana Allah haramu honun ka hayni tokono nallan kuten fayni tokono ayanan da khairin an kama Allah nu kude wa hillati lakum al an'am da banu ko Allah ra iga yende ngenda garin nyogome na jage sugo Allah ra ku ga yende ngenda garin illa ma yutla alaykum aganta kebe ga karena aga kama ayanundi ko nyogome be ga na jibe na be ga na jibe jage be ga na jibe sugo be ga na jibe Allah ra ku ga yin haram wa gama kubenu ga karaga maga aya nundi kundu nan daga maga jiba nyiga ku dabaru ho ga jibe kem para maga maga kem biringa kamaga kenyiga de illa ma yutla alaykum ay min tahrim al maytatu wad dam wal lahmul khinjir wama uhilla li ghayri allahi bi wal munqaniqat wa suratul maidah illa ma yutla alaykum aganta kebe ga karaga kama kannan karaga kama jibanu aro hore damul masto hore be angana kursi naga sanki aro gijin bari ciwe aro kube nuga yu kurushi Allah tanatto gonga konia iga kurushi aro kacce ngara hade kebe kannenga jibe kama ka kuyi gade kube nuga karaga kama aya ndukunu suratul maida kama ka kunyi gade daba be gananya kemmo godi nyogome be gananya kummo godi kama ka yiga na be gananya kummo godi kama ka kenyiga jage be gananya kummo godi kama ka kenyiga sugo be gananya kummo godi kama ka kenyiga kenya nagati illa ma yutla alaykum fajtanibu irjisa min al awsal bori batte ni honyo hunti ay hosobintani kadaga du kuroshi bori batte honyo hunti hosobinte kadaga du kuroshi wajtanibu qawla juri garan digamen konne kadaga du kuroshi gara konne kadaga du kuroshi kenya Allah fare sallallahu alaihi wasallam ko tati ala unabbiukum bi akbar al kabair atinna ghafibari wa junubu qorom po qorom na junubu num po qorom ngana junubu qoro ko kan qorame I ho qoron ni ko kada ba kulna bala ya rasulullah sai banun ti yabo Allah farin ta ali israkum billahi ati junubu qoron ka ho qoron ni kanga na hillandin ka Allah mushrika
junubunum pokoren pokoren o uququl walidaini aru nasarnum pitukuta wa kana muttaqi'a fajalasa farenga kuko no asunya laginte agirinan tabu faqala farenti ala wa qawlu juri ala wa sahadatu aw farenti nan jehti garenga junubu goron pokoren yani nan jehti tigarenga junubu goren pokoren yani fama jala yukarriru hatta qulna lintahu sakata farin magira to sage sage ne ke ala wa qawlu jur ala wa sahadatu jur nan je ti gare nga junubu goron ko gore nyani nan je ti gare nga junubu goren ko gore farin to sage sage nadi a mo batini farin da ahin nawlan ampin nawlon atoko ke kita donc ko karaga do koroshi ko ne kenya nagati agari ayatan Allah ga qul inna ma harama rabbil fawahish ma jahara minha wa ma batana Allah ra ko burunya haram ko buru be ru bangante gani ko buru be nu ga bundonde Allah rasu haram wal ismaru junubu wal baghya bighairi haqqi adu nam bago sherenga nani haqqi gahe wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan aro gana hillandin ka wallahi hillaka be dalile ga mayan qatai wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna aro gana koko Allah jinda ga ganda kebe Allah da ko haram shirin mu gare dinandi Allah ra harama amma ko ko Allah dinan danganta kebe tube kenya ni gati sirin na ko ko dinan di kebe to agu gantam ma Allah daro hilla kapenya ko me aya bane junubu gore nyani de ke dinan na hokka di kebe to agu gantam ma junubu ko gore nyan ara gadu korosai kenya ni re Allah gati fastani bu irijisa min al awsat ati gada gadu korosi ho nyogunte ndo ho sobinto ngo kenga ni bori battenga wastani bu khawla juri garandigame dinandi aru garandigame dunam pinde kada kadu koroshi gare garandigame konne Allah raru hilla kapenya ko mamen ewa ke aya de ewa awa aya tanadi wara aya ke be garaga suratul araf قل إنما حرم ربي الفواحش ما جهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حنفاء لله غير مشركين به أو أغن ينجي بكا غاراندينا جوي أغن تلمو الله دينا بامي حنفاء أي مخلصين له الدين منحرفين للباطل قصدا إلى الحق قرغ الدين قلاش الله أغن ينجي بكا غاراندينا جوي أغن تلمو تمو حنفاء نكي مخلصين له الدين قرغ الدين قلاش الله قرغ بتونج قلاش الله منحرفين للباطل قصدا أن الباطل قصد إلى الحق أغن ينجي بكا غارين أغن تلمو تمو bonko to ke hukuma galle ko ka holiya serebe sondo menga kalasini ke Allah da aga bati benu nyana ni nyana Allah bana da aga diga mu benu konna ni konno ta Allah bana aga nyangollu benu golli suru benu nyana ni nyana ta Allah bana ni dinan kalasi Allah na ni sondo men kalasi Allah da illa marahim rabbi malla ga hinne sere bana bana mo sino lenkang na shahana ngari nganne tanana asene tigi boy angara golli siri nyana ngari ananyana tigi boy kebe gi golli sirendi se hondi illa garan gollen tunyana ti Allah bane aro Allah jatinga kenna luga sorondi de aw Allah gata gana gadinan kala shi Allah da munafa ara dina nun kala shi Allah da akan yenge bakka garen to akan telongo tonga serebe telongo tenga tonga lenki o ka hondi islaminu billahi marabbi qabla nun no ko jange aga magaja ko hodi mangana tongunya ko be mangana ton telongo tongunya ando misidun ko magaja ko hodi mangana tongunya ko mangana ton telongo tongunya ando debdum ko magaja ko hodi mangana tongunya ko mangana ton telongo tongunya na garenga misidun no gondanga tona garenya wara on telongo tongunya gajange ngiri kabila no gondanga ton nyenge baka garenya on telongo tongunya gajange ngiri deben no gonda anga ton nyenge baka garenya on telongo tongunya gajange ngiri jamane no nanga to nyange baka gare ya ontel mo tawuma ka janenge huna fa lillah Allah khati aka mile aka nam mile baka gare nye akaraga sondo mun kala sinde Allah ra karaga batin to kala sinde Allah ra ka mile baka gare nga aka tel mo tawuma huna fa ni ke kata tafsir bun kasir ta ka wani no
munharifina lil batil qasidan ila al haqq kan yenge baka garuma agana tongu mundu tonga no ko be gara mundu agan telongo tongu onu na ko sati yabo an kalle kenu tongu nyade kandan tongu ko ko hajun tai tandan tongu kire to ko hajun tandan tongu kay ne balawa ko baka an ka ganati islamin ngam mu'minun chappan ciga na sigi san sapahanan ana santinan cigi sapahanan tikeni mu'mine keni islamin aken kan tini tandan tongu kire ike hajun tan tongu kay aga tongu kire ko hajun ta kenye ko ko to waro ha banu do kismanu ni kebe kamma aro go gono aga galle ko hajun tay Allah ka tannan nyenge baka gare ke atanna tongu kya mu atanna tongu tongu kan nyenge baka gare ke khayra mushrikina bihi kama ga hillandi ka Allah ide summa daraba lil mushriki masala dirembe Allah gara kabo maga tumma ga hillandi ka wala umma mushrika gunyare aratalin ka tu mushriki donc qur'ana ko ha qarana qur'ana ko hamide qur'ana ko baten ju kala shi aro dinan bi o golli sire wala garam bi qur'ana su bara sin Allah rona to munde ke warade sigira munde to munde tigande munde qur'ana bugo gollunde de ono gollin kala sin Allah rabbane ahilla ndogara ko be faamu hunafa lillahi qur'ana garu ko to non to ngoto ngako la rabburu be go maga killi buru be no go maga bidiya no be no go maga qur'ani wara koy wontolo ngonto ngade ashikandi corona mushrika ngaro ko khayra mushrikina bi shirku be no go maga corona wara ko o maga hillandi ka Allah sahay maga ngaranga tappe maga ngaranga baga maga ngarang ko do bugu ke sudi sine lonte kadaga kurusindi itte ngabugadi kadaga kurusindi gidin kumme ngabugadi kadaga kurusindi khaburu gume go bugadi kammen koto kadaga karasane ana kammen kere bugadi asu hilla kappe khayra mushrikina bi kago lonte gumbun charaga bega ne na bereta na wara soron kama ho kame ho kamo hilli ho galle gumbu dumbe ho no galle gumbu gulle ho no galle gumbu huse ho no galle digi binne ho no galle digi gulle ho no galle jagam padu gulle buga dide khayra mushrikina bi amma hilandi ka wallahi de Allah bani am batu tawhid corona Allah bani batu uga hilla ka fuku be dudde bunde ka bunde qabla ni ingare koy Allah tanni waratan maga hillandi ko ci Allah kem palle Allah ritalin ka to hilla kapano ati o man yushriki billah Allah ti serebe gana hillandi ka wuce Allah baka annama qarra min as-samai awagoy am misalin ago serebe anke nyikka munya an tanganten gundu hontan kita ko hontan kita an ngakka munde an tangante an mure mutunte an ngakka mundi an mure mutunte ka annama fakannama kharra min as-sama serebe nda mushrika gunda baranda illanin ka wallahi awago serebe gana kanu baka kamun anga yere baka kamun fataqtafu tayru anga yere ta kampin ton kusaran jabati yelum iran jabati dan daga nan daga an kutu nan choppi aw tahawi bihi rih fi makani shahiqi ube hari kampin ton ngama mutu anke ngani kamunde anga yere law munyenda anga yere ta hanka koren kusara mutu nan fita daga nan mukulata mana Allah hay gara koyya misale nyani ke talinya nike wallahi tauhid gumen an yimme mutun tanya an murgin tanya serebe gana tauhid mutan murgin tanya sere sugara hillanin kaw Allah nyan kan tanya tauhid na serenya murgin mushrika kunna nyan kan tanya kana ma kharra min as-samai tauhid na murgin abane sere su tauhid ngam ma antange baka hada maren cetanu antangantani baka jinnan cetanu tauhid ngantangana baka jinnan cetanu tauhid ngantangana baka hada maren cetanu awago ke kamangaji kamundi akisi kampinto ma akisi hankenga aganyi kamundi kaga yere bane kampinto nda wutu nandaga sopi ube kampinto mahara wutu hankenda wutu nandaga fita na waran nukulate na ko tuntu wara miri na goso mana serebe tauhid ngana magan tanganteni serebe tauhid ngam maga amurgin tenya serebe tauhid ngam maga anki shahada maren cetanu anki jinnan cetanu sere sugara musyrika bu mutu anyanka sere sigani musyriki Allah tangayin tankamma sere sigani musyriki nyai Allah warantin hada maren cetanu da Allah warantin jinnan cetanu
فكأنما خر من السماء ولكن هذا مريم سبحانه أن التوحيد مكتوب تعلين هيكي الله قد أكتو وكأنما خر من السماء سيربي غنا هيلاندين كولا وقو أنغا كنو بكا كموندي فتقطفه الطير كم بنتم غران جباتي أو تهوي به الريح في مكان صحيح وبهانكين غران متون ندغام بيتان نقولات تنغاين تنغا طير نكوني منيا شيطان مثال يعني أنغنا هيلاندين كو الله يدرو أندو جنان شيطان ينادو hadamaren cetano ila warantenga jinnan cetano alla warantengida hadamaren cetano alla warantengida awago serenga na yere baka kamundi angar alla warantenga kampinto ndambo serenga gara hillandin ka walla itano alla warantenga jinnan cetano alla warantenga hadamaren cetano walla hankenna mutanan pitta anga nyam mushriki ngatani donc ando alla ta dome alla demande tadam logon tagum bana nanka allo gone bana logon tagum nanka tauhid nyana sereng murugini tauhid nyana sereng tangana tauhid nyana karamal lono serenga tauhid nyana sereng kisina hada maren cetanwa tauhid nyana sereng kitin jinan cetanwa angara tauhid ngaranga nyam musyriki ngatani an nyanka am bono am pere dal lobe ha la rajawani yu'addu sha'air Allahi fa ذلك حاجة يقول تعالى حاجة كهيلة ومن يعجم شائر الله أوامره شائر الله أوامره سربنا الله نعمر خنوم بر الله نعمر خنوم سربنا فندرو فإنها من تقوى القلوب ومن ذلك التعجم لهدايا والبدن سربنا الله نعمر خنوم درو كنا كوينان شندومين كنا كويني شندومين كنا الله جنني شندومين الله كنا نيكويني angana Allah nyamar kanum ba ndaro ana mani koynoi an chondo men karna Allah ana sondo men Allah kanne nya koy awalla nyamar kanum ba tende hadiyanu ado nyogo moko be nuga kala haramu fa gari qila tajimuha istismanuha wastihsanuha bonuti wa man yu'ajjimu sha'ir Allah na hadiyanu kudaro na nyogo moko be nuga kala minna ni daro idaron tagonni mania tanni imarani katonni ni surondi katangi kurusini ni marani katonni ni surondi katangi kurusini wa qala abu umamah an sahal kunna nusammi al-uluhiyyata bil madinati wa kana al muslimuna yusamminuna hadith li abu umamah ada hadith liti baka sahali maga ti kunyil lahiyanun ni to madina ti kunyil lahiyanun marana ni katondia ti islaminun kanyil lahiyanun marana ni katondia wani ana sanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari ana simaga ti Allah farik suru ne ma farik kama ati ana siti anna rasulullah daha bi kawazaini amulaini aghranaini ti farendan ewa jagam faru hilli kari lahiyanga jagam paro ko hilli kullunya ni jagam paro ko hilli bennun timmanto ya kesu manan ni mariya Allah nyamar kan ku bate hadiya nukul lahiya nuku Allah ga to oni daro na nyamar kan ku daro na hadiya nun daro na lahiya nun daro awre ni mariya annal lahiya katonda annal lahiya sire nyamundu nakari ado hadiya sire wani jabiri daha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabasaini bikabushaini أغرانين أملهين موجوعين جابر غتي في الله فارس صلى الله عليه وسلم ترى اللي هي نتي جغم فروه اللي إيه اللي بنون تمانتون يعني يقولون يعني موجوعين إسننتو جغم فروه اللي سننتون يعني واني براي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم براي بن آجب تعالى فارس تكسر نمغا كم أربع لا تدود في الأداء بارنت لبنون نقطوانو ويبون نقطوانو تكونني وفوبي أنتني الله الأورا والبين أورها دابا بيا غباني غني أيا غبانا هم بانغانتين غني أنتني الله والمريضة البين مرضها دابا بواتنتي غني أواتك غبانغانتين غني أنتني الله والأرجاء البين جلوها
daba be ga jugumunu jugume ke bangante gani antanya na lahiya wal kasiratu allati la tunqi aro kebe ko mante gani sembe ganta antanya na lahiya wa hajil uyub tunqisu lahama li da'fiha huwa ibnu benu haykai kuna lahiyan ciyen na gashinya ina ciyen na gashinya parce que arantai gine ti mugonga arantan naga ni ti mugonga kenya sabura fare sallallahu alaihi wasallam aga kabandi serenna magal lahiyan karinna kulle bunu toy donc ko kenya sabura aya kebe hayke kundum alla gati awa serebe gana alla nyamari kannu an gani pato iti nyamari kannu ko bate lahiya nuko hadiya nuko annaku qoroshi annan lahiya sirun karinna hadiya sirun karin aswaru no ken لكم فيها منافع هديا نقول الله ينكم نهواها إمغا إدي إلى أجل مسمى كتا وقتنا وقتك بكونين تنجي قرشين تنجي an hadiya ke be gamma Allah wa ay intenga bengai Allah wa inte ke kace na gaga an hadiya ke o Allah ya ke gelli jaga ya gare an nyugo nyagane na ya gare ni kacci ngai Allah wa kacci ke kamma na yiga kata kurshi lokati ngatinya na hanga gamma gidi ay lakum fil buduni manafi'u min labaniha wa sufiha wa ubariha wa shi'ariha wa rukubiha na hanga ga maga nyugo mokuri kataga gi kalli hadiyanga kataga gi kalli lahiyanga iqachi inte ban anganati min labaniha kengi swa kachi nganyugo menga kachi ngannanga kachi ngajjaga kachi ngasuguna sugo byanga munda nanya lahiyanga kubyanga munda nanya hadiyanga kata hadiyanga gatinga kinya kata lahiyanga gatinga daga nan na kamu anna kachimiga wa sufiha sufin baka jagenya intento ni sufi an jagebe an gara mara an ga munda nanya hadiyanga ube an ga munda nanya lahiya ayin tenga bengani Allah wa ayin take ke sununa gaga nanya paju na in take sununa gaga nanya paju bashin takenga wa ubariha wa bari kemba kan nyogomenya nyogome ke ayin te Allah wa ke sunu nanya e watilisenga ube Allah wa ke sunu nanya na ha hota nai Allah gandu na hanatai wa shiariha sharim baka sugonya shigo gabe angara maranga munda nanya hadiyanga ube anga munda nanya lahiyanga integai Allah wa intege ga sunnandu na hatai anja genyi inte Allah wa ga sunnandu na hatai katanga kalli hadiyanga katanga kalli lahiyanga Allah wa nyogo men inte ga sunnandu na hatai katanga kalli hadiyanga katanga kalli lahiyanga Allah wa ewa an chugo nyinte kai su na ewa andu na hatai katanga kalli lahiyanga katanga kalli hadiyanga wa rukubiha hadiya kenyo gomenya gana shette daga nda kata kara wakati nga kinye adaga nan cetai kiyani Allah gati lakum fiha manafi na hanga ga maganyo go mokudi kata ga je kursi ila ajal musamma kata sarti nga sarti ke be konin tegale qila ma lam tusamma budunan hono tila ajal musamma kata anga konon nan tikenin padiyanye ube kata anga konon nan tikenin lahiyanye wa qala akharuna بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا أحتاج إلى ذلك كما ثبت في صحيحين ونغت مانا نكنا hari angana konkon nan cikin nimfadiyanya adaga nan dun hatai kata kursin da wakati agari bukhari do muslimun ana shi hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ara rajula yasuqu badanata farin da yugo ngara wainan yugome awage sunu qala irkabiha farin takka mana tishetu nyogome kai qala innaha badanat atiya ya tike nyogome nyogon sempulu hede hadiya nyani qala farin irkabuha way haka farin tishetai ampin nawngin fi saniyati aw salisati tashikanina ube tahillanu ube tashikani farin tishetai sa ampin nangindi wa fi riwayati li muslim anni zabir anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala irkabuha bil ma'rufi ida ulijat ilayha farinti setun nyogo mekei ti sariam potu intenga gelam pa jungana tiya lajar musamma kana ro kursi de wakati ne hadiya ti daga nan dun hatta kata kursi de wakati ngatinya
ثم مهله إلى البيت الأتيق كم بل هديا كقرشندرا الكعبة كبي الله غرا كنن بورو فكتون كنيغونا كوبي الكعبة كبي غني الله كان أتغان تنغنو نانقصو ثم مهله إلى البيت الأتيق أي محل لحدي وانتهاؤه إلى البيت الأتيق وهو الكعبة هديا كمبراني هديا قرشيراني الكعبة أو قال لك آية هديا بالغ الكعبة أكتنا هديا كري هديا كبانغا كنندنا الكعبة ولهديا معكوفا أن يبلغ مهله برم مكة كافرون مشركون غرا فارندو سيبانو هديانون كالي ودبيا تنترنو حرمون دي التي ولهديا معكوفا أن يبلغ مهله إذا هديانون كالي نانتنتكنين إكنيرانا ثم مهلها إلى بيت العتيق كم قال هديا ككرران مني الكعبة أكرران نيا كنكنينو أنا كري ولكل أمة جعلنا فليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الله وكبارني كما نبي قدمون تغني nanti ke Allah ra kurshinde nan kurshinde Allah ra nya sariya nga dinan tuwadi nan kurshinde hon kurshi Allah ra kurshinde hon kurshi nan tibbate nya ne Allah ra nya sariya nga dinan tuwadi amanya sariya ya dina to kore dinan tu kurshinde ni sariya nya nan kurshinde Allah ra sariya nya ni dinan tu wali kulli ummati allati jama sugano jalina man saka nke Allah da kursinde ni da batu hoye bace nya nan kursinde Allah da nda nya bace ngam man to suga dangin nan kursinde Allah da nda nya bace nga ida liyeji kurshim Allah ke sabuna ana Allah to gonko alama rajaakum min bahimatil an'am Allah gara ka war jaga daba hum mukube ikaranto aga ne kurshina kana Allah to gonki kamma bahimatil an'am ni kanga nyogome na jage sugo tinu ko ara bahimatil an'am kurshinde Allah da kenni sariya nya dinan sugi annan kurshinde Allah da nda kurshinde nya kada sariya na nya kada bate manto suga dangin ke Allah da kurshinde nya dangani bate nya ke sabuna kada Allah to gonko Allah gara kawar jaga kudabanu be na kana Allah to gonko kama fa ilahukum ilahu wahid wa gakka man kaman bana aga kamani kaman bane batu hobane Allah bane ambati walahu aslimu awake Allah kada gado gaya ke Allah da wa basiril mughbitina surubinu gidu sagande ne katti Allah yigidu ma yankana Allah da anna kunya kanite Allah tuwade ngaduna aro lahara liyaji kurushim Allah alama rajaqahum bahimatil an'am kama sabata fi sahihaini ani Anas قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبستين ملحين أخرانين فسمى وكبر ووضع رجله على سفاههما سريع أننا حديا كرسي وكرسي وغسو أننا كرسي بسم الله الله أكبر أصبتي أنا سمغا تفارين دا جغم فروه اللي كرسي يقولون إبنون تمانتين أديتا نوغين تيجي جغن قنين كما nanti bismillah Allah akbar na kurushi donc waga na kurushi na kana Allah to ko ne ko ho kurushi de ho tana to nga ko ne Allah ga ajibe yenta igana de aga Allah to ko nyoko ne aga ne kurushi fa ilahukum ilahu wahid falu ashim ay ma'budukum wahidun agabatu ho bana de wayintana wa ati shara'il anbiya sara'iu li anbiya'i wa nasaqa baduha bada hari annabi nyimmu chariyanga bugume wure mugomo igara me burugo mugomo ne tauhidin ke Allah banen bati annabi nyimmen joni banen sariya nunga bakka me wure de
farun charia num bugun tenga mewure annabi nyum charia num bugun mewure sharia no kura me burgu burguwa ma alla farenda nke sharia garna su burgu sharia no kunta bana daga kilu kunta bana me hobe gani alla bane bati honke bati ho bane kenya ni farin tugurni kata alla bane bati ma'budukum wahidu aghabbatu honi batu ban hari sharia no na bugun mewure batu honu ku kuntuni bati ho bane kenya nalla gati wama arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ti farinda mahare su ga yankane agantanda wa hawu marakem fare annahu la ilaha illa ana nan tibbata wasun tanu kebe batte ngani tongun ke Allah ga he fa'buduni aga sunin bane ko tawhidin ke sero sero ma so ke meri annabi nyimme suro ma me so ke tawhidin hare suro hare ma me so ke Allah banen bati so enta kenne da annabi nyimmun chariya nun kutunga bakka me bure ida me burgu ma farin chariya ngarna su burgu me tawhidin ke Allah banen bati aswan bana ken hare ma bu hare di kendi annabi nyimme ma bu annabi nyimme ken falahu aslimu ay aqlisu wastaslimu fala waslimu mun ureni mani qadaga batun qala sha Allah qadaga do khaya Allah da almutama qadaga do khaya Allah da li hikamihi wa ta'atihi Allah kito aro Allah batu qadaga do khaya da Allah gara kito benu kutun qadaga do khaya da Allah gara ga nyamar ci batu benu nan ta kana kube qadaga do khaya Allah da falahu aslimu wa ma nanu hillu na sondo mun kala shi Allah da walahu aslimu Allah ga daga nyamar ku be na ga titu be nu kuto ga nyamar ga no be nu kini agai kada ga du gaida agan dunga Allah titunga agan dunga ti Allah bace wa basiril mughbitina qila al mutamainina wa qila al mutawaddiina honu to kube nu sondo mun tabatun tengani anni nyagalindi honu to kube nu dum magayan kan tengani anni nyagalindi المغبتين كوبينو بيدو مغايان كان الله دا إخباري الله غا خيري بنياني دا دونا أرو الله غرام الذين إذا ذكر الله يذكرهم والصابرين على ما أصابهم ويقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مغبتين الله يمساجرني إما غنكتون كورا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سيرما غيان كنتون يكونوا يكون يعني أننا يحقرين ينقل الله دي وبيغنا سمي الله يتا يسندو مونغا كنا الله وجلت قلوبهم أي خافت منه قلوبهم يغنا الله ينكو تاودا غني سمان دي الله يتا يسندو مونغا كنا الله دوما غيان كنتون يكونوا mais an gana ti serebe da ittaqilla nken kanu Allah an ke nyana Allah ko ininke ana butuma ya kunga dum ma yan ka heti kenga salafu salihun nyi i gono an gana ti ittaqilla kebe ga kitenda yere ne kannem mo ani du jatel laga ga kebe nyana jatel lagi do kam me an gana ti sasa serena illa marahim rabbi an ga ti ittaqilla ta ya gonyan dungun sere magayan kante golle hete kenga de sere be gidu magayan kana Allah da angana ta kennan kanu Allah ya sondo men kanna Allah ya angana simmande Allah anda Allah aya kharakamma ubi anda fare padi she kharada wajilat qulubu isondo mun kanna Allah ya do magayan kante ni kya wasabirin ala ma asabahum ikunya ni gadi jiya duna masibo sugari kitai wasabarna duna masibo nure min al masajidi masiba siba kitai wasabarna wal muqimi salat ikunya ni gadi iwafar lan challu ku karagiri tini mo kon farlan challu ku kare iwiri tini mo kon salle afar danga koroshini awajibunu nga koroshini asar tinu nga koroshini awakati nu nga koroshini hari ganai sallina allan kanne be gan kawa sallendi iwa koroshini igu nyaga ni bali gunu gani wajja manchallan koroshini iwi sallu bi tini mo kon wa mimma rajaqnahum yunfiquna
يكون يعني غادي الله غادي ورجاغا كبي يواي غون نفقتي ينفقون ما آتاهم الله من طيب رزق على أهلهم الله غادي ورجاغا نابورو كوبينو نابورو حلالا تو بينوي الله غادي ورجاغا كبي يوي كورني غادي وغاربهم يوي مارنتين غادي وفقرائهم يوي مسكينون غادي ومهاوجهم ادي حاجكم ويوسنون الى الخلق يوسرون قد الله تغفرون ما محافظة على حدود الله كفرن نانكو كسو غري والله جنون تنغنا والله جنون تنغنا ومما رجعناهم ينفقون وكسو جاكا كبي غري فرلا ngahilo wapu gandi wina burunja kam gandi iwi kore nyigandi iwa hinne ni maren cintunga iwa miskinu nyigandi iwa haju ko mum fajun cirono iwa suruno kata Allah komonga allo Allah tagawono iwa suruno kata ومما رزقناهم ينفقون نانكو كسوا بون كسيرتي ما محافظتهم على حدود الله نانكو كسوا غادي والله جيمون كتاكا والله جيمون كروش وهذه بخلاف صفات المنافقين أو كسروا بينو هيكون مغبتين أنو بينو هيكون الله غريم مغان كتونكو كودو مناهغين مغان كتون بغمي ورده فإنه بالأكثر من هذا كله الله يقرأ كما كتب بينكم مغبتين كما دوما يغانتين كما كنتو تنانينا منافقين أسوتنا منافقين أنت نيني دوما ينقانا منافقين تي دوما ينقانا منافقين تصبرني مسيبون مره منافقين تسلل لتني مغنى munafaqi alla gara warjaga kebe antana pagana imgon hara gara ina pagande benyana soronya ge dukoye na pagande munafaqi ngakenda bareke agi dukoye ne mo kebe angara munafaqi ngari agara na pagande nya kebe ga ngalli kebe ga konni anke mangare dukoyano sere sukkurun tenya gana gatu gana anke ko isuran kenda manganda ga karalla kenta kono sere ranta surunan kenda laganto ana laganto ko mundu na gashironi da ana laganto ko ya hayni laganto ko gan ko ba na ho sirenya parce que kun ngara lagan ana siro laganto ko da parce que kun ngara ko me agatu sirisu hiti lagante anta ho sirenya nan kenya gai hari kebe gan ho sirenga antanya na parce que watu ankin tada ko antanya nan da antanya nan ya gai parce que watu antada ko mughbitina munafiqina dem kontirene munafaqin ti dum ga yankana munafaqin ta sallil litri mu gonde angana munafaqin ngana allam pin ko ngana allam pin kara sondo men ta kanalle ayan karaka ma kenta kam dina Allah farin parisen karaka ma kenta kam dina Allah e wanta sallil litri tim ko wa idha qamu ila salati qamu qusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna illa qalila Allah ti munafiqin ngana giri kata sallen allam pun tan chandine agiddu ko ni soronga anta Allah hin konno aganta hayi hin konni bucine donc sero maga yang kanton daga mo gon pay tiyay akendo maga yang kantenya ni Allah da angana agana simme Allah pinga ta sondo menna kanu angana simme Allah pinga asondo menna kanu awasalle litini mo gonni Allah gar warjaga kebe awajja kam gandini awasumpun tonni awasumpun tapa wahinne min miskinunga awahajukum fajun turono awasruno katta Allah tagarono nan ka hukke so wala gingun tangana kiya ni dum ga yakante mo ko betina ni kiya awa Allah ti serebe ga kunnu ti farin nan nyagalindi iki Allah ga khairi be nyana nda tuna iga khairi be nyana nda la gara ti farin na ken kanda nan nyagalindi ta boda ken karaw
wal buduna nyogomen ka jalinaha lakum min sha'irillah nde Allah ran nyogomen nya gada Allah nyamari xannay go nyangem nda ga nyamari na nyogomen nya gada Allah bati tagman cewo na nya gada Allah nyamari xannay go akursinde hadiya nga ubillahi nga nya gada Allah nyamari xannay go min sha'irillah lakum fiha khairu nyogome ke khairi nga ga magado wal budina yaqulu ta'ala mumutina la abidihi Allah wa konno ke ayani aga ponnan cirago aga ni ponnan cirago be ni komonda fima khalaqa lahu min al-budun Allah gran nyogome ke be tagida wajalaha min sha'irihi wa huwa annahu jalaha tuhda ila baytil haram Allah ran nyogome ke kallenyi nyamari xannay boy nani ibati nta gumance bangante boy Allah bate nta gumance bangante boy kenga nu oga nyogome ke kuyini kata alikaba nanya hadiya bal hiya afdalu ma yuhda ilay ko shirebe qurshi do ko shirebe serenga kuyini kata alikaba kenni nyogome anga walla kata alikaba nyantina karanda hadiya ngano qurshi do ko shirebe anga walla kata alikaba ina kari hadiya ngano kenni nyogome awa walla kati لا تهل شائر الله ولا سهر لحرام ولا لحديا ولا لقلائد ولا آمن البيت لحرام التي قام الله بتي بونو بتي تاغ منچوكم قام كم فرمان فرسدين دنگن دا دودade ولا سهر لحرام horman kasun gajangai ari ewa Allah kute horman kasun ni qama ken dengin da dudare wala le hadiya nan ciga hadiya nun kane ni kabatin takini kinyaranga kama ken dengin da dudare wala le qalaida wala hadiya nun kube gara kallam golli na nyira tabu manje kene hadiya nyai katali kabai kama shigi kun kane de wala amin al bait al haram aro serestu gara al kaba Allah ka horman take a gare gare ti wada al muranga wala wada hijuma kama shigi kun kane daga waken dengan dini dura na kun kabali kabai kama ke dabari ke donc boduna ke bun kasir hay gara ke aya na kenya tafsir awre ni mani Allah da nyugo menyo da ngani hadiya katali kabai lakum fiha khayr nyugo meke khairin ga ben aga nyugo meke aga na kari aga baraji ke kitali fajkuru ismallahi alaiha sawafa qara Allah to kon ko nyugo meke ashigin tangi tanun ciki kam nyugo men borana on tan ñogo men tagondiri na karide anna ken burana siginte anna burana atta tay ke kananta tarik tay ke anna kenya yette kananta noge aro hallanta no ko shiki asiginte to ko kunya kam angana bura kenni asiginte ngatta no ko shiki kamma aken nengan ne wono sawafi kenni kenya asiginte ngashiko kamma لهم في خير الثواب في دار الآخرة فرجنا غدري لا غرقني سوا فقال قيام على ثلاثة قوائم سوا فتاشي انتنغا تانوشي كما معقولة يدها اليسرى تي هوبي غني أتا نوغيكي أغانا كنيت أشي انتنغا تانوشي كما مانا تاتايكي aro taike aro hallantanum pilli asigintenga kun kabu ta nogeke agana kenciti yaqulu bismillah wallahu akbar la ilaha illa allah allahumma minka wa laka anna qura annati bismillah wallahu akbar la ilaha illa allah allahumma minka wa laka allah ke giranye ananya daga annanyo ko men burana kun asigintenga tanum citi kabu ta noge agana kenyetu asiginte ngatanu ko siki kama angana bura kendi akenne ngatawono sawafa kenike bayja wajabati junubuha nyogomeke gana kenu itteten kama aga moro agara gere diga men ro kenya ay titanga nyogomen bura asaguta haran tamuro nan na gere ay manan taro kegare angana bura siginte ngatanu ko siki kama aga kenu itteten kama aga moro agara gere na ciyen bugandi fakulu minha agay mena hoyi ga ciye kedi wa atimul qani'an misgine be akarin tanga ni ti do ga tasire nya ga annan daga hokina
miskine nyana ken ngamme ken karinte nyana anta kinya sere so ani batte nyana anta sere nyaga kum miskine ndam qadi ku hadiya nu ku ciyende arul lahiya nun ciye wal mu'tara ado miskine be ga nyaga fuqare be ga tan nyaga na gani ku fuqare be ga soro nyaga na anna ku mu'tara nike ku be nu ga nyaga na gani ku kadhalika saqarna halakum awa kemu godin kallara nyogo muko kaya kada kemu godi la'allakum tashkuruna ananya sababu ana Allah barka sa ya kursin da kananya sababu ananya Allah barka sa undani don kenya sabura farengati hadiya nu ko karindem pay kursin dem pay o be ga boronea o be ga kursinia hadiya nu lahiya nu ada ga nya kursin do hosui farenti haranga na kursin ni mo gon cironde de inna Allah kataba li ihsana la kulli shay Allah ra khushirin ngajabindo yi ko honda be bay ya qatalitum fa hasinu li qitlatan aga ganay karindini karakarni mo gon cironde hari hada mare mebe haddu nya ganar ga qisasu nya ganar o gana kalli kona karni mo gon yasu ko ijaja mahutum fa ahsinu jibhata aga ganay kurshindini ga kara kurshindi mo gon cironde wali hidda ahadukum safuratahu wadi yurihi jabihatahu agadu banambe angane kurshindini alla bolli ngondi la bolli ngondi anga burandi hoke sogoto ndi anna ngondi angana kurshindi on kurshi ana kurshi hana kana tuma hane ana kara ayon kinna bugu agana tuma hane donc nyogo men kurshi mo gonya hayke silama on sari angara ko anna tano genya shitini awashiki tanun chiki kama anna bura agana sagu anna gere angana gere angara chiyembo andi anyi mena koyi gadi misiginu be ga nyaagene anni ko misiginu be ga tanyaagene anni kenya ni Allah fare sallallahu alaihi wasallam agadi hadiyanun kari kamenyo gome fare nyimera tandume aro shiko ara kun kurushi tikitenga akudda Ali ibn Abi Talib na timani parce que fare do Ali ibn Abi Talib ya kahoni nyoko makwa kamenyo gome hadiya ahiju lagare ara kamenyo gome akare aro Ali kahoni fare nyimme kitenda tandume re shiko kurushi ate Ali na kutten kurushi kame kenyo gome hadiya igadi kari farinci na cinkuntru bucine kutu nyogome soa inairo ginendi na soro idiro ginendi na soro farinda cenyiga na mgonji mini mana na koyoy angana hadiyan karanyi mena hoyi gadi angana Allah yankare anyi mena hoyi ga ceni donc misiginu be gana anya ga anni ku misiginu be gan taranya ga anni ku erin kini سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك درسو انيا كي ام درسو تا وقتي سانسرا وقت سوني كندي كيلو ora wakati ke sansera sasa kota so dresu nga wuti de 4h owa shiki 3h30 na wuti 3h30 kata sallo wakati tirni ndunga nyana mo owa tirni ndunja bini bambaran kanne nyari 16h10 nyani salle nga nyana tirni ndunja bini bambaran kanne nyani bo atu intenni yeroda jonga juma so gana juma nchalli kendere sunda tawsirinya na dawda bugu misirenya juma on takinya nere komi kumbana inshallah ninin kali ude beke sani salli wakati ko ambe salli 16h10 sani salli wakati ninin kali munumbe abu pose me udu be jabi ko manan kan yang bantama